Leo pale Musa juu ya wale wafia ya Jethro yeni sauve, lakini sana wafia wa Jethro hata bakia tena sauvere tu, lakini atakuwa tena bwana yake na fia wa Jethro. Oro Muisraeli Sara alikuwa na vitinde ya kuita bwana yake Ibrahimu Monseigneur. Eske uko unanisikia? Alikuwa na vitinde ya kumuita Monseigneur. Autrement dit, Moïse juu ya familia ya Jethro iko sauvé tena iko Seigneur. Pourquoi atakuwa Seigneur pale chuni Bwana? Parce que le jour Mungu aliambia Moïse, je te ferai tien devant Pharaon. Est-ce que uko unasikia niseme kitu hapo? Nitakufanya Mungu mbele ya Farao. Sasa ilibidi Mungu yake aanze deja kuionyesha nyumba ya Jethro. J'aimerais dire à une personne, mbele ya watu yako utakuwa Mungu. Mbele ya yale magumu unayopitia, wewe utakuwa Mungu, kwa sababu roho ya kimungu imeingia deja ndani yako. Au unisikia ungelisema amen? Ungelisema amen. Siku ya pili, sawa wale wengere banaona wale wafia wanakia shota haba kukuyama rabo peke